Ka all me kalia talent show hapatrak ma hak arpu saw tarik mentau bana Januari ara jarar pesau. Kade kakabu ye kiriu dan sa ban pen i yala kijong kisab bakidan. Ka all me kalia talent show organization kan penlong ya karen san pen isab hapatrak ma hak arpu saw tarik mentau bana Januari ara jarar pesau. Nadu kapor lai bajajan min Hamadan jong kapatrak ma government higher secondary school. Hakane kasing an pediang ya kini ya simbenta kumakashat hakarwai bat kiwi kisab bakidan nadu kapor shiphew beje menstep. Ki price kilong kumne ka first price kalong shiphew 1000 tingka ka second price kalong 9000 tingka bat ka third price kalong 1000 tingka. On shim ya ka bayrung ka basan spa tingka ya ki contestant. Kinong bishar ni ki George hakade kasing gilong inong ruai bapau nam jong kari khasi ikong kintil lien mau pniang bat unong shat bapau nam kari khasi jongi iba Alex Rosario Kharkongor lembat kiwe kiriu don sam kin ya don lang hakade kasingi hakajan mit jong kate kasi kan don ru ka jingya shat lembrum ya kabala tiap kum ka DJ music ka bayrung na kabanta kate ka show kalong shispa tingka ya kibala khatsan snem shaneng kadon ru kalukidro hakate kasingi Ibawan nengkong kin yo arpeo 1000 tingka, ubawan baar un yo 10,000 tingka, bat ubawan balai un yo 1000 tingka.